swege kuphakama uitili owe uitili lazo zonke onke awungumthombo awabomile ophuza ane ngiyayikhetha inkosi enkulu yasePhileni bamaNazaretha uNyazi lwezulu. Bantwana benkosi, loguqile umfokanduli entabeni zakwaDukuza. Ngiqhamuka ethembeni thembele. Amen. Siyabonga kakhulu uNyazi lwezulu. uNkulunkulu wethu omuhle wasePhileni ukuphakama esasigcinile siyintsha leli sonto. Esigcine wasijika wasithwala phewalokho. Sasofika la enkonzweni yentsha ebiza ngokuthiwa inabasho. Amen. Sibonga ke isiqu sesithathu okuyinkosi inyanga yezulu okwathi mabeqhamuka bazokhonzela lenkonzo yathi hayi senilate sekuze kwahamba nomvangeli wami ukube bekade siqaliwe lenkonzo umvangeli wami ngaba kahambanga. Sisendabeni enkulu ke bantwana yonkosi, sendabeni yomsebenzi kaNkulunkulu osindayo. Umsebenzi kaNkulunkulu lo wenabasha olula. Umsebenzi onomthwalo kakhulu. Ayibonga Nkosi. Njengoba siseyikhathini kanjena esiphila ngaphansi kwazo namhlanje, ngizofisa ukuthi ngigqugquzele kumuntu omusha ukuthi amabombo sekuyisikhathi manje ukuthi onke wabheke uNyazi lwezulu. Ayibonga Nkosi. Manje akusakhethelekile ukuthi umncane noma umdala. Qala sisakhula kwake ukuthi uma ngabe sifunda sigunda amakhanda nje ingabe bikho inkinga. Isikhona ke manje inkinga ngoba amadimoni asephakathi kwethu. Ngelinye ilanga inkosi yamaNazaretha ulanga phuma Sikothe uthi bantwana benkosi ukhona uSathane nawo ugqoke ingubo emhlophe engene emasangweni eguqe ethandaza ethi inkosi ngena nami la ethempelini. Mayisefikile phakathi kwamakholwa
uyakwazi futhi uSathane uthi buye iphathe inkonzo ehlale nje phakathi kwamakholwa egqoke ingubo emhlophe edumise nabadumisayo ebuye kwazi futhi nokuya embengeni efike ezibike ebike lonke usizi lwakhe uSathane usathi ushambe kodwa ke uSathane khona izinto angakwazi ukuzenza uthi njengomgidi uSathane akakwazi ukugida ngoba ngale nkathi esethi kumele egide kumele egqoba umsila bese ephela amandla uyabona uShembe ke akafi bantwana benkosi unyazi lwezulu lithethe entabeni nomhlangano lafika lathi bonke abantu abaphume emagumbini abo bahambe baye egcawini bopractice imgidi ngoba lapha emgidini ngeke libe khona ithuba lokukhuluma indaba noma lokuhleba ngomunye ngoba kuyobe kukhala isigubha ibonga inkosi namhlanje siyintsha lelibandla soqhuquzela ukuthi lapha kwahloma endlini awube khona ulayini wakhona la ngumphathi weinsizwa siphethe la istenga awube khona ulayini ayibonga inkosi nangu uzwakela ukhona usiqhoqhobele sobambile umsebenzi kaNkuluNkulu siyama sikhuluma lapha ngaphandle neinsizwa siyixoxela nje uthi phela uShembe mayengekho indaba yakhe phakathi kwenu ngamaNazaretha kusho ukuthi nihlubukile ngithi weinsizwa masingagidi senzani sothi sibhizi ngani phakathi nenzuku bantwana benkosi nje njengoba ngusihlalo lapha eThembeni sengikhipha umyalelo ukuthi abantwana ngeke basayeke ukupractice sebohlezi bapractice njalo ngoba sifisa ukuthi le gap ingabibikho leyo ukuthi abantu bayijukuje ngemisebenzi obumnyama la ngaphandle ikakhulukazi ngiyabonga kakhulu usihlalo ukuthi uqinise kakhulu amazwi ngapha emakhosazaneni bantwana benkosi sosizini kakhulu ikakhulukazi ngalolu hlangothi lingalele intaba yepheza yazi ngizofisa ukuthi ke sijule kwethi isikhathi ake sibuye singahlaseli kakhulu ngapha insizweni zesonto ake sibuye siphathe lela abafana abatephisayo bangaphandle amen ngoba bayagudla nabo ngale futhi yabona uma intaba yepheza ngoba yaziyo lento engikhuluma ngayo niyothinta kakhulu indaba yenhla isuthi bakhuza amen kakhulu ngoba ngithinti la kumele ngabe ngithinta khona bayayibusisa ngeingunguluza futhi angazi amathanga ahlanzela abangena amabhodo ngempela ngelinye ilanga ngisetohweni ngake ngacasula omunye umfana ngaze ngamenyanya lo mfana Shembe ngiyazuza ungikhumbule uJulayi umile phezulu ebuhleni bamaNazaretha ujulile uJulayi uyasho umgidi uyangitshela lo mfana uthi hayi namhlanje ngimbone lapha ngasemakhaya uthi wenduli namhlanje kuyobe kugida uphinki uyaphika ho uthi mina ngoba ingunguluza lena ngisho iqala phansi obhoze ngiyikhipha phezulu yonele ningunguluza nje ngungungu kwenzakalani ngithi mina uyazi lapho uphinki esontweni wena uthi hayi lalela mina ngentombi yami lapha ngithi nama hayi wasesayiveza makhosazana ekelani ke insizwa zangaphandle sikhona amen nazi insizwa amen la zikhona ake siyekeleni laba abagunda amakhanda la ngaphandle ake sibuye ngapha insizweni ngoba namhlanje sembona abantwana benkosi ngicela abantu abangakholwa wathi uShembe uthando thina boShembe soqede sidawini niyothi niphelelisa yonke into seniyongena emzindweni uthando phakathi nilube sengasekho ama uyogana nomuntu ongahamba u23 nazi insizwa amen ezinhle ngapha nezihluthu zazo amen manje ninenkinga amakhosazana ngoba nithi insizwa ziyabhora ngoba azwagunda amakhanda uyazi ukuthi uma uxoxa nenkosazana ixoxele nje ukuthi awuthi phela kancane awuthi phela kancane kodwa thina safunga lithi iBhayibheli mawuthatha isifungo somNazaretha ufuna ukuthi uzahlukanise bese ungaligundi ikhanda inwele zakho ayibonga Nkosi uyeza nje uDisemba uyowela phakathi kwamaNazaretha ngoba uSathane sikhonza naye uyabona kuye kwebuhlungu bazali bethu uma umntwana weNazaretha umazi umphethe uyothi uhlangana naye estradini umbona ugqoke ibhamshot umbona umntwana usedayile ekhanda uvutha umlilo ekhanda ngelinye ilanga uma ekhuluma umfundisi uGcwensa uthi kunenye insizwa nje ayiphethe eThempelini enhlanzini uthi lensizwa iganwe kahle ithathile nje umakoti bathi xaxa uthi kodwa umakoti omncane kwaba neshwa phakathi komndeni kwavele kwahamba umntwana emhlabeni nje omncane uhamba lo mntwana ugundiwe ekhanda uma esebuye lo mntwana ngoba
Kwavuka uthando komunye umama ngamzali phansi kwalabo mama aganele insizwa. Yathi no ingane kaSibanibani kaMasibanibani ngingayithanda. Othi ke ngidama njalo nginikelela kumkhokheli ngo14 ukuthi ushembe unyazo lizenze ikhumbule ngoba yahamba emhlabeni. Kuhamba isikhathi lengane bese iyabuya. Ukuthi umfundisi mayibuya lengane ibuye izothi ngiyabonga. Mawami umsebenzi ongenzele wona ngingenile endaweni enhle ayibonga Nkosi. Endaweni enhle bengangenile ngoba bengigunda ikhanda. Uyeza uDisemba. Yabona makhosazana akanikele uba nesibindi esibhedayo. Yabona kuye bebuhlungu umuntu wenkosazana efika ethi mina ngicina ukusonta mhlawumbe ngiyacina ukusonta ngoNovember. Ubeke lo December ngoba ku Christmas 25 December. Ubeke nje ngoDecember kumele ukuthi hamba odansa ngawo. Siyayibuka phela imkhubu. Ivutha amakhanda. Yabona nje kade ngitshela insizwa la ukuthi nginamahloni namhlanje ngathi ngihamba ngemoto ngale ngameduze kwenkosazana eyibanjwe ingunguluza. Ayisabuye esontweni. Kanti kuba ngimanga ngadlula ngabe lengane namanje isakhonza. Ithi into ke lento imboze lapha imbozeni. Wathi ngapha kwaZulu bantwana benkosi zihlangene ezingamayekisa yavela sisuka inansuku yandiza. Yaye usithela ngale nesihlahleni. Wathi umkhokheli onangane ohlutshukele nansuku ngisukumele. Ngoba bakhona abakhokhela abalemelayo iqiniso ayibonga Nkosi. Bakhona abanye omathonsi. Yabona yathathwa lengane ayahamba yeyiswa endlini yafika yabhekwa ngazi umuntu ubhekwa kanjani. Yabuyisa ishuqule yabuyela ngale. Ngoba akumele ubhayize mangalesonto othala labafuneki la isonto ufuna abantu abavukile lengqondweni phaphamani maAfrika. Wangeke ushembe ebhalisa isihlabelelo kodwa edinga ibhayizana esontweni. Nina ke niyifa lelisonto. Akumele nidayise. Yabo nje into engikhala ngayo kakhulu bosihlalo bami. Abayeke labo buqoma abafana abangakholwa. Amen. Liyathetheka icala lokuthi uzofika ubamba umuntu nenhlayisuthi. Yeah. Ngoba inhlayisuthi uzoyithatha uyibuyisele ngapha eceleni bese uyibuza imibuzo ethile. Kunokuthi ubamba inkosazana yesonto nomuntu ongenamthetho. Lo muntu akalazi ife likuwe. Ife likuwe laziwa yithi ngoba sikuleli sonto. Manje sesicabanga nokuthatha ingunguluza ngenxa yini angiqondile. Iyekele nento enenza umakhosazane. Siphatheni kahle niyifa lesonto ayibonga Nkosi. Kuye ngimangaza ushembe ukuthi mina shembe ngidlala nani ibhola. Ngibuye ngikwazi ukusibuka kini. Bese sinciphisa insizwa ukuphuza utshwala. Bese sinciphisa futhi lo mkhubo okushelana madoda. Awunciphe lo mkhubo okushelana ngoba iyafa imizwa. Yabona usihlalo wami ngengene lapho kakhulu kule endabeni yemizi. Kodwa iyafa imizi madoda. Bayabuya omakoti ngenxa ukuthi nathi sishintsha sifuna ukuba njengabo omakoti. Yekelana insizwa ukusiqomisa. Mina ungangibheke nje ngibukeka ngumuntu obukekayo bese ubona ukuthi ngingaba intombi yakho. Cha ukuthi akhambe kanjalo. La kuleli sonto siyaliwe sihamba u23 siyakhokhelwa ayibonga Nkosi. Osisibhudi nje cha baphele kuleli sonto ngoba enye insizwa yadlwengulwe elo lapha kuboshwana khona. Yabona ushembe lapho yathi mayithifika phambi kwesihlalo yathi baba Nkosi yamakhosi ngikubonile ungisindizwa ngikhipha nasejele kodwa ngizovuma isono. Ngithe ngilapha ngaba nebhadi ngabanjwa ezinye insizwa. Uzo-understand yabanjwa kanjani? Ngabanjwa ezinye insizwa Nkosi yamakhosi uzovuma leso sono. Ithi Nkosi amanazi inkosi nomusa ngisazokubuzela ezulwini ukuthi ikhona lensipho yokugeza umuntu okuhlangane nobulili kufana nobakhe. Ithi inkosi sazohamba nje ukubuzela. Yathi manje sibuya lensizwa yabuya inkosi amanazi sidangele kakhulu. Yathi ngifike ngiqale ngayabhombela ngaye inkosini ilanga. Bathi ayikho insipho yokugeza umuntu onjalo. Phosi shelana ngathi madoda. Mina nje sengingaqonyiswa ngeke ngisho kangaki. Sengimele manje ngivuse inqini inkosi ibusele kuzwini.